PGR along leke thali damje phan BD story ka chipia bangsi kinangji BJP lamjai sarpo Baithalang solong terona pura puthak cherok toka mai kangni BDO JE atum apong lamchak chipite rapita nile bahabar PMA jia hem ke tangte dopiklang Kardom adaba birtalong pen niliklar ADBP non arjuik tha birtang ton pen PGR along lialong aron repen ki do to maphan ke tharle ji palam puthak ke dam tang jahong ni phain koirener ke barni BJP sai hemalong pherang ke mai kangni PGR along lialong aron repen ki do to maphan ke tharle ja phan pura ke ACCM ronghang kapin kharat tengpen ke dam tang arni high power committee sengponlu bangso HPC mati high power committee atuma hinpen psychic lempon atengsi official aron atang do an cyclem bomsi KACCM tuliram rong hanga mithangamat khironia hawar PGR along lialong poster mati flex star dam lopusi ferangkia maya long ningje pon committee pen claim bom ahu jongsi capacity sak sun chiplang de pini masinai non masinai pen mute adhe ke ilitun chikhanda kacho adhe ke chikhandu alam du thankfully pe claim ko tan ke chingbai ke chingsai ke first ke law along ke humanity phan ke manavata phan ke humanity phan ke isi ajat ahin dunon ka respect do law tu dunon ajat ten nostan laso puthak pen illegal encroach atuma phanta lata inhang ke tung pit bole aron bolang fulo so aron ateng de claim nai pulo tangte step by step dambo mo si dili ke pugang tung ladang lo ke tung gang tung ke majuk ta lason thekmong le lang CM sara mi thang masi dam pe na dang pe nar ka lo gai dang jong si katu ko ta ning aning arong ning jong si chunai buson de CM sar ke dam loge mani tuma le dun pak sita khala ke mani political party lam ne chingwai dam me dum dun pak nang ko katu ko ya aso tum ta dun mi loge wada ke sita CM amat ke dam nang ne ke ta message ke to hala sona da ko te dilo lagi ultimately ke laso issue kan ituma thanang ko akar sigma thanang ko non isi khai chingum pulo akwa another isi punat kadu kawe khai isi chot gali da indigenous mana na pangrum pon la sa ako ho punat bange khai na pangrum ko laso puthak nang ituma tha pamika tha itumang bong ke thak kalina itumang bong ajak ko phan ke thak kalina lasi komami political party tum dagang si motivated ko mani yang si I interest ko lo itum khang ni buhat ini tu senior spokesperson sarkan je ke ekdom mane 100% cedona dim mangala hello je non da apor dulang chingwai nan kali purote lahaya issue joini ini tum ke chichar gonalo ini tum nada obijit bindu pora issue buta kardia khai tu makisum tong sekot kana kisun antan gido akardi tu makisum te chelo tong somte lasi sariu phale kilang bonai do lasi issue ke ajak ding tuilo posi lake hitan issue posi pini amasi chunai pina amasi chunai ko kalira step by step claim lo prote ki chunji lake chunji chunangi ko joini si CM sara mithang masi chito put pen kami claim prote itu make kini lo I witness it Karbiara da kar ila pena ke manga bangki PGR along lialong aron repen ki do to maphan ke tharli hinlu laso puthak prabjin pen ka papleng se rak aphan pura KACCM rongha mithaman khironia hawar damsi PGR along lialong aron repen ki do to maphan ke tharli ja phan notice mati poster flex star damlo monda bangso puthak pinang an ham phanga song lapen racharya song atum abangki ka pregalam karbong don pendang lok ki pudun tot thek pon long do la solar bangki BD sore lipidun thosonte misenji lapen lasi kinang sot puta ningje pon tu labang solong leke tharli bek ja phan racharya song dhoromalam kachi jongji por kalilo lasi high power committee atum ki claim ke damalong si BD sore lapen kacharap chito dun nangpo jongsi la puson BD sore chipidun se roilo pulote bang solong lialong ke do atom phan ke tharlia saita chunbek popusi BJP Karbi Anglong district committee atum pen pherang ke athengno thanpon PGR to ajir homosa no 1933 পৰা but 1920-33 পৰা এই সমস্যাটো নামটো PGR টো উৎপত্তি হৈছিল গতিকে এজ অল্ড মানে এইটো দশক জোৰা এটা সমস্যা ডিকেডছ অল্ড
problem. Now it has become a political problem. গতিকে ইমান বছৰৰ যে সমস্যা ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যা within a short period কিবা solution আমি বিচৰাটো বা ভাবাটো এইটো ঠিক নহয় আৰু এই সমস্যাটোক গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাই লৈছে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে অল চিৰিয়াছনেছ তেখেতে এই সমস্যাটো লৈছে সেইকাৰণে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অল পাৰ্টি মিটিং তেখেতে কল কৰিছে অল পলিটিকেল পাৰ্টি ইনক্লুডিং ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ছাত্ৰ সংগঠন যিমান আছে বা অন্যান্য ধৰক অনাকাৰ্বি যিবিলাক ইণ্ডিজিনাছ পিপুলবিলাক আছে ইয়াত তেখেতসকলকো সন্মান কৰি এই মানে সভাত তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে একৰ্ডিংলি তাত আলাপ আলোচনা হৈছে আলোচনা হোৱাৰ পাছত এটা সলিউশ্যন বিচাৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এটা হাই লেভেল এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব সেই কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰিব আলোচনা কৰিব এনি প্ৰব্লেম কাৰণ মানে গোটেই ৰাইজক সদায় মানে মিটিঙত মতাটো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মাতাটো অসুবিধা সেইকাৰণে তাত হাই পাৱাৰ এটা কমিটি য'ত অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ সকলো আছে ৰুলিং পাৰ্টি অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ ৰিজনেল পাৰ্টি লিডাৰ্ছ অল লিডাৰ্ছ তাত আছে গতিকে একৰ্ডিংলি আমাৰ কাউন্সিলে আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাই এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছে তাত আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছে আৰু এই ষ্টেপছটো লোৱাৰ সময়ত ডেফিনেটলি ইয়াৰ লিগেল প্ৰব্লেমছ থাকিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰব্লেমছ থাকিব কাৰণ এইটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সমস্যা ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে গতিকে কাউন্সিলৰ হাতত এই গোটেই ক্ষমতাবিলাক নাই গতিকে ইট ডিপেণ্ডছ অন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে বা আদাৰ মানে ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক কি কৰে গতিকে গোটেই ইনভলভমেণ্টবিলাক মানে অকল এটা কাউন্সিলে তাত কৰিব নোৱাৰে ইনভলভমেণ্ট জুডিচিয়াৰী ইনভলভমেণ্ট আছে ইয়াত মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট আছে এই গোটেই প্ৰচেছটো এটা ক্ৰিটিকেল এটা প্ৰচেছ গতিকে যিয়ে নহওক আমাৰ নেতা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাই এটা ডিচাইচিভ ধৰক যিটো অল পাৰ্টি মিটিঙৰ যিটো ডিচিশ্যন হৈছে সেই ডিচিশ্যনটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে অলৰেডি হি হেজ টেকেন ষ্টেপছ সেই ষ্টেপছবিলাক এতিয়া অন দ্য প্ৰচেছ কাম কৰি থকাৰ সময়ত যদি সেই যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত যদি কিবা সমস্যা যদি ক্ৰিয়েট কৰিব মিছলিড যদি কৰিব বিচাৰে তাত ডেফিনেটলি ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ইট ইজ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ মানে বাধা কৰাৰ নিচিনা হৈ যায় ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি গতিকে ধৈৰ্য সহকাৰে মই চবকে ধৈৰ্য সহকাৰে এটলিষ্ট কোঅপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ অল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক ইষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক অল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অল পলিটিকেল পাৰ্টিজ বহুত অপজিশ্যন ৰুলিং যিয়ে নহওক কোঅপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ চ' এই প্ৰচেছত ৰাইজক মিছলিড নকৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আননেচেচাৰী চকল প্ৰেছাৰ এইবিলাক টেকটিক্স নল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মেইনলি আকৌ এগেইন মই কৈছোঁ তেখেতসকলৰ কোঅপাৰেশ্যনো আমি বিচাৰিছোঁ চ' ডেট দিছ ডিকেড অল্ড ইছ্যু সমস্যা প্ৰব্লেমটো যাতে সমাধান হয় ছল্ভ হয় সেইটোৱে মোৰ মেছেজ নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Kedam tang jakong ni pain kora ner kep ani votar langso serdi honaklam along kronjang jingrumamay ahin pen patir piponsi terona kura puthak isi chirok togamay kangni. Bangsa melong kronjang chingrum amay pu Rupon Singh teron kacharipon amelong MLA Rup Singh teron kachetong dun along teron R2 pen rong chichulin dok chetong dun. Bangsa hut ke bang ji chitia chiklo ni pain kora sir kep ani dipu sar Singh teron auditorium hall along kronjang chingrum tiripi amay keseng pon jia phan cheparai pon.
kerjaan long dan rongkang mungkin kau amri penon belum bayo penon kuting data penon homeri penon sudah lakukan nak itu akan atau kalau isi center committee isi apa itu dia pasti itu apa hal soal maya lo apa masih center committee dia pola sih arwah kita punya makan center committee itu dah ini pakai asal center committee boleh nak puluhan deh namanya lokum aminu itu ke kakek orang itu lindung rongkang orang itu dan rongkang orang ke lindung terus orang tak semua lindung orang itu itu ambil orang banget orang ada bakri sih dan itu kertas tu pun tu hendak tak bawa beli tak kerana soradan bahwa kita itu kita anak teman orang orang angkang itu kita berjaya mungkin soalnya kalau dia lebih tadi apa kita kerana tu mata kita yang ini tapi masih anak teman orang orang ada yang teman kita punya pada ini kita kalau bangke bola sehingga penyakit itu cuma kita mengelak yang mana mengelak kuasa ente sar kalau kami tak kita besar kalau tu kita kira kalau mereka ke bang terong kembang itu kote itu mana kalau sama yang itu komentar ni lo la central committee ke sengi la pen konara dim lo pakai itu mesti pakai di pulau sepetuji saking terong abai atau temu pulau sepetuji September itu kita dah lama Teron chingruma me ahin pen bang solong pini ka chingrum abangke terona kur angbong ningi simate kachirin tijia phansi jasemet bangso ka chingruma mai padopon lo lapen terona kur hejan angbong kaching hon thekjia phan chethan chimum pon lo pusi ningje pontu teron mate terona hom trok mate kron jang chingruma mai pen ajak ting klip pen sika pathik pon lo dadak sel hun aklam bot kalong solong pini sing corner kep yang kong ciklu dadak mai pi pedoji labang so mai pi bangke jasemet ardi bangke teron chingrum nilip ni hang la pen ke pen phong rong khang serong khom amparta nilip ni hang lo apen amparta sonitpur ape onrachol mekhaloi takadu ve ke mang pen sipini bangke chingrum pon lo sipini mai along athip pi alam bangke pini tum labang so mai ke phapon la pen ardi pi pon bangke la helo teron hejan teron kita ke teron lo kumprok ngbong kacing rinti mate kacing ri unity laso ka pedo thagi apan se pini itu awareness meeting ko solo itu than te pore mai padolo pen pini business really pen nang ke tong lo pen ke nilim ni hang pen tan ke tong lo e bulong ko maji pen ke tong lo ni pen ke tong lo pen laso na khap penangan ning alu alam teron heyan ngbong ning alu kating hon sero alam ne tu penang ke than pon lo tapi jasmet abang ke non ke bangi titia seklo engkor sirke abang si tiri piamai tangi ponpo abang tu tiri piamai long pensi teron kacingrum mate kronjang mai pusi pini me long kepai pon kronjang mai tiri piamai sen ponpo abang so sen ponde da pipen pote de tum long ria mai hawara mai sen ponpo la pendet puludang te kong no bialam la pen ke teron rong soko alam lapen koson si ke planggeti lapen kota alam gitu cingki pon pote wai pon lapen jasmet rong khang along itu teron sor rong ke cholin dok lapen ke lindok iso lapen ke rong hangar tu along rong har tu long bang teron don kan si dun ma hadak bang ke dengya so dengya ke pen ceng lok lapen teron miji
lapen kelinga tu long senot lapen rong pier tu rong pi senot kadak don proxy do lapen cinthong awar long dili enut do lapen amria long don thom do nasi amri long ta nong kelalin dok bangket terus solo lapen dak bordi de kadang lapen dak dolang enut dolang lasu do abe don krisia bang hitum terono hom tung konsonsi midu ti pida ima mate no homa minu labang so cinthong rong khang pantane tung papir ponji labang so ke no homa minu pun nasi cinthong rong khang lim ni hang kedua ateron anta so dengan ta anta labang so minu ti rung penil tung papir ponji. News report KTV News. Lakhain ko rapon nilip constituency ang kang kolamati pen danglok choki hola number langsumi pi punga donga habar malom sorkara hin pen kidugdet arada tuma phanpura ke panong pona hemso mati PMAY jia hem pi bajir ponlo ahem setami kim ponlo bonta ahem ki kim pi ke patang tedet ajok ahem amokha bang ke pusi anujok parjap prok penan parke thangnat ke theklong amatsi abedetlo Kepatang tedat ahem sola ki kedam tang surihini ra trainer kep kresir kep abaha pensi kimrang ponlo jong si pining surihini ra engko rapli an lakha ponlo te ningkan pho an pleng tanglo bangso PMAY je hemso ki kim kirang kepatang ponjia phan saideng bomlo puki kedam tang apora hut pen sutami BDO je I gram sebak la pen ki theki dingatum lamchak chipi pon bomlo bonta ahema bangki non puanta tangte bomlo Bangso puthak ke ACCM tuliran rong hanga phan pachini dun lote ang thekedo antok jirpen nang pachini noi nitum ingsai pon popusi ningje pon bomlo bonta lang ikha bangso visual berta chala along ke paklang ham abangki ang thekalima bonta piniarni anta lahai ki dukelak atuma phan iki PMAY je hemso kikim ke patang tidet atuma phan ke AC pen sodak akang sayang thek pon long lepin lang PMAY je hemso kikim ke patang pon jia phan abangki beneficiary bank account along si tangka nang thabji bonta hem ke patang ji pom men pen tangka bank pen endamsi atangka pon dera pia bangki hem ke patang jia phan aninga matsi avidet titia sonsi thek pon longlo kadoka bialam block development officer mate BDO JE gram sebak supervisor BDC chairman atum chini pami bonta kachini nia sonsi kachekrong det ajok hemso kilong arata tuma phana bangki aning parong nak mangmun bena sonsi pamandet le News report KTV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom